mebo judge na abaso enra meka cho se na mani e wo ho meka cho se akrokari asem no de beto ho bia mete na muntie mo a enra mo ye ma adwen se mo kɔ bribe judge no na mete ho bi mo a mo ye ma adwen se nka mo kɔ bribe judge na sa brantie no ye yi no afa sika na mo de koye ni nyina ye nim ebo a mo ye se mo de kwa bribe judge Mark Tarima Diboro na judge nyame nhyiraw misusu se emrepam no ye bebo odi amampanyifo bi kra apagya wo mu because minim challenges e kom minim wakomam se on support Galamsey ene sabi nse hunu a ekoso ehaw enti mebo judge Mark Tarimo Diboro abaso sa judge na de sa branche we ekoto mu 2 weeks na odikoto mu no empanyifo bi ye o madwen se nkomu ko bribe judge na anje opamu wo mo bwemfi omo enti judge Mark Tarimo Diboro enra de na ekoso ni nyina no na me honhom ne nam ho sika na omu yiye ni nyina no amfa enti minim so begu so aye adwuma ewase ye pe security man ye ni mpanyifo bedidi nkomo se ye mpe enhance security because they are criminals omu ye omadwen se wanji sika ne dia omeyi wa firi ho enti mesre security for amwo Ashanti Regional Police Command Ashanti Regional Minister Ura Dr. Frank Amwakohene yesre mo akokari case abrante na yate no okotwa obi no aye friend commander akwara no ne nkrofo no wehu mpanyifo bi nso tenachi enti na odi sansem hunu no judge ne de omuye omadwen kofo bi omadwen se ko mema ni sika but judge say ompene so onje obesom Ghana enti judge Diboro akokare kwase court nyame nhyiraw enye sika bia ne edi wa kire se uye ni papa guso a enye sika bia ne edi na eno ama me hu se unye obi a wani brade enti nyame nhyiraw de wo ye no ye ni so guso a na ye ema obi a hunahuna ema obi a mfa course bia order from above bia mfiri ba bia ma Dr. Frank Amwakono ye regional minister on so sanse munu no so enti order from above bia gina pintin ye support judge nyame nhyiraw in any case apart from commander Akwara no ye won krofo bia omu nso eka ho eko support say Akwara no wo police station ye ntwitwa no mudini ye hwehwa mo medi mudini tudwa gangsters na mo wo akokari on this issue no ba ko ye friend no Kafti Kofiti Edin no ba ko ye friend no Kafti aka cocaine dealer ba ko no omo madwane a ye hwehwe omo no ye wa no kra ye another case na cocaine no so kra ye different the toso ye Wasti guy name ye cocaine Wasti Mahmudu Ibrahim Wasti okay ene ye wo Musa dodo no mo friend no Pianto okay ye wo ye boa ye wo Gideon ye wo Escobar Mutala ene ye wo top Tupac itu de tete no no mu din kura kyerese nkofu na omunye papa Tupac Escobar ye boa Musa Pianto Wasti Kafti cocaine dealer sankofo we mu nyina adan ya Pianto omunyina ewo friend bra omunyina ye hwehwe omu madwane judge ne say ewo so omu ba but judge ye bebo na baso Diboro ye mo na baso pa why ade because some of these things no incredible my judge bi wo one here on ruling in that way obe kata no kre ne so because threats beba as you saying omo be pese ye be attack no because ni safety ni and obe dwen ho na nka ba bi eso de fa na ye nti ye bo na baso na as you called for security for him no nyame momodin na afi wo mo ne ho ba na afi so regional minister ye be stress obe bo modin anu ama ni security se be ya boys die ye ni momo omo ye ni momo etu ekutu oni na busua nyina yesre mo ma wo security kosi se case we no be ya yi nyina na boys no kra ni so mu ja wo ntimi ka wo mu shem because sa no ma we na kosoa because se be de bia me ka wo me se ya na mpanimfo ni bi na hyekire anka onye de oye no mpanimfo ma ba be support mpanimfo ni bi na hyekire including MPP mpanimfo and they support no adan ya ye ko bribe
MPP mpanyifo ne ahemfo bio and be supported and into no din same no. And so we were fighting Galamsey during our time. We were fighting. Boys, you're sure man one circle you. Oh, this is sad. I say Ghana pana win. Your best stress go fu no there. Omon he baby a who bia ukendila ne wo mo ekeka pianto akwano di no. Baby a be mo bia so. Nearest police station bia no report. Ne ya chi wo mo do mba na mra no ene wo madi because say there yasem eti akokari issue ne de he ye ni wa chire pa sana ya mo say ye jaya me say na oni made America yakwa no ba ya no be gbegbegbegbe na obi nsu bisa ha say so oma fro him ana ohim ebeba so mo friend ka kranka so mo friend obi abegine de obi anya yi obi abegine de bia enkwai all right we original I see MP before no say my mama kuma sorry sure na enti ye ka no ye keka bo mo sure na budget no nso e dia wo tutum kakra ya many general particularly with education no